toujours un bon imbattable. Yo, obima kote kayuna yo, mais guerre est en Goma. So si otema na bakompo na osa ki songi ko panza batu comme ya makamba ao memi yango ao eba te ke guerre za na Goma sikoyo ba musicien de bango basa musala bango te po bango nde ba musicien ngo bango nde ba misa guerre na Goma boni muza bata muzo bango boni bata mitema bembe bata sentiment est-ce que yo mettre toujours en bombe yo kana ki songi ba no modèle ma songi yo koloba donc mutu nyonso ba métier ba osala baza ba congolais basala guerre na Goma biso be yo mama Congo yo so ultima kamne oyo vendre makambo abato o sa musana popage ne futaka YouTube ne futako yo sa musana o bato nyonso ba sa misana bango ba misende banani ba kobai na bino ba misende banani bon batina no bo réussir te la vie. Dans la démocratie, on a demandé que Congo est en guerre, on a demandé on a demandé que concert avec concert, guerre en Congo donc trabi au limite. 30 bande guerre aux années 31 na ba mission ba ça on a bien bolé ça ba na bango. Botang ça ba na bango, botang ça ba na ba classe, bolé ça ba famille na bango. Boni ko za mutema bebo eko. La musique qui me ma guerre na est. Concert ça. Yokinde na bloqué na pose on a ngalo depuis quand on a kata ki chasa kuna malulo e kame ala pe concert exaté au quand ta poto mo ko sila ma yo kan zalo yo bakana no ya lempela ndenga lempela bo aboya yo comme là egina makamba musique boni boy boni ngalo ba mingi yo tu amboma yo ke musana lobo ke musana ke kaunga yo tamo ke no kanga carton po ni pe kina ko kanga carton po Goma za na guerre yo mama Congo si ngo ke no tang sabana kuna sope usala kawa kina ko to sala ngos la ka la se donc bino ko exercer misana bino ba musicien de ba kobai na bino c'est quoi ça cette histoire oui vous ma casse boy. Concert ça penza toke pa bi ma misenge pona Goma ka wana shetemba Goma lobe sa ki ti 5 heures lelo bosiko nde ba bi ba shetemba Goma nde bo loba ko to zoto makona bino info bokenda ta Goma ngo to da botiki to ta Goma ngata sukali bo muzo ba bo ki motema be beta la Congo. Le bien on va dire papa ngabino. Yo tu amboma ba songi taka ke nana ko panza libala ya camionnette bolo ko ko bisala mwasti mamba lokuta concert ça. Pona Goma shetembe zo sala. Na Goma ba zo sala. Zobabo. Donc mutu nyonso sa musane musicien ne faut pas sala. Donc Goma ngom to batba ku fela Goma ngo saka ba musiciens ba ngo ko ba député est ba kangi munno ko ba fitel kamere ba lo batel loko mo ngote ba lia mbongo kuna ba na ba hotel kuna ba na ba minere kuna ba ba ci ko kwebo ba so ta kwite ba so misana ba ngo chaque jour ba ko to mbongo na ba ngo ba misende ba ya me mangambo ngo ko mo ne ba misem ba ka ku ya moi je suis en train de se faire ça parce que je dans ma mission, bon doit ma coulousse de est. Bon même si on a plus de 10 ans quitté, maman les signes. Maman les signes. Moi quand je suis dans sa tête, il y a que je vais béton. Oui, je bon. Tenayo o manger lokola poso ya liki konga kokondo barida babuta batasha na nzoto esalema pona yote jamais depuis o botama elomba eboya nzoto na yo morphologie qui fait baver esina kufandanga chantal ya détresse. Chantal. Eh,
Nadia. Nadia boya kimie. Nadia alinga kimie atalukela bakana bomba même énergie. Wala sangana churamboma mettre moya songi. Yos churamboma zela yo rapeta ko faire mi zela tota na hippodrome soko lo mabongo. Bozala ko to boni ba intérêt na bini zate bomma. Yo zala ka bona concert Mike Kamba ko beta te abeta yo mettre churango yo makasi. Yo zo no makasi de ki mettre. Mettre chura. Chura, normal kaka. Vous robez, ma mettre nous à Zania. Ma seda, on va la yo. Ya fille à Iboula, ma pas bandite. Bon, si vous ça va mettre. Il y a ma casse à l'écoute, ça bête sur un moment de cofia. Kao. Nous allons mettre un nion. Chura. Aza petit kutu ya wazee kwa na concert ya wazee kolobate ki musique ebetate aza ku petit ndi ya wazee kwa na bossa ni na concert ya wazee kolobate lui mo za côté intérêt na mine sa bo boche na se côté mo ngi intérêt ezate bo matisi ngani bokola beurre de karité ndeti mikolo na zo e mona bokola vaseline na mona bokola beurre de karité ni kono bokola ka vaseline et na bokola beurre de karité mais pire hein. Beurre de karité 100% pire. Pour Yabazando, on va te faire un bon comme tout soit mélangé. Mais là,